Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бүгін число 17 май 2025 жыл Ноқат базарындағы туғандар. Бұйырса сіздерге ушул картошка, сабиздердің бағасын бұйырса біліп береміз. Еттерден, помидор, бадырыңдардың бұйырса өріктер чейіп қалып тұр, кедастар, құлпынай бардығы шығып тұр бұйырса. Бағасы қандай болды екен? Бірден лайкты басыңыздар, комментарий қалдырып, достарменен бөлішіп, ушул биздин Байкеч каналына сөзсүз катталыңдар туғандар. Сіздерге ардайым пайдалуу, кызыктуу видеолорду чыгарып турабыз. Кечки базар буюрса саат 6-дан 47 мүнөттө өттү туғандар. Тарбыздар да чыгыптыр. Бағасы кандай болду экен? Чогуу көрөбүз буюрса. Bismillah da öyle. Şu yerden başlayalım. Dostum, assalamu alaikum. Kança kulpnaylar? 130. 130 som. Na örükçü? 150 som. Bu Batkent'in örükleri bu ya. Ha, Özbekistan'da bu. Kulçu? 130 som dedin mi? Ya 150 som ha. Tartuzlarçı? Ha. Kilogram 90 somdan deydi. Çesnokçu olsun. 450 som deydi. Buna pomidorlar şu? 130. 130. Badırın? 50 som. Kapstaçı? 50 som. Oy Ece ne oldu? Mandalinalar olsun. 150 som ha. Ne oldu ne qoğum bu? Antelek deyin. Kança bul? Kilogram 150 som ha. Yaxşı. Жақсылар бежелер. Қаншадан кен картошкалар? 65'te. 60. Eski üce жаңы bu. Az gele Eski bu. Telefon gele bu. Eski. 60. Ha. Savuzlar çeci? Sağız 60. 60 som. Ha. Can kartoşka çıqqana? O çıktı olan 65. Biraz daha жаңы bu. Ha, canlı. Qancha bu ece? 50. 50 som. Yaxşı. Kozağınız vertiniz ha? Na жаңы deyme kartoşkacı? Qancha bular? Canlı 40 som. maydası. 40 somdan maydası ha? Çoңdorı-ço? Çoğu 70-80. 70-80 ha. Sodağınızları versin ha, özünüzler çıkpaysızlar. Ha? Vallahi. Bunlardan tartışacağım ama. Qancha bu? Yaxşı nasıl? Şu belli bir 60. 60 ha? Bunlardan tartışacağım. Жаңылар can kartoşka жоқ bizde. Yakkan arasında sadece ben Aa. yaşına Bunlar ne yapıyorsun? Qancha bu? Buna 65, buna 60 birim. Bu жаңы bu, eski bu. Eski koya. Ekotin eski ha? Piyaz жаңы kan ha? Piyaz cam. Onu 45 40 lira vereyim. 45. Aha. Sodağınızları al bize. Götür. Na tuğanlar. Oh. Ne oldu? Sazdan alayım mı? Yaşına su. Vallahi bize. Bunu al. Noqatda shunday ekan, жаңы kartoshkalar buyursa 80 so'mga cheyin ekan. Ece жақсы. Өрік қанша екен? 130 сом. 130 сом. Бұл Өзбекстан ба? Баткендікі ө? Тымайын. Қанша құлпынайлар? 80 сом. Бірасшы? 130? 130 сом. 200 сом. Assalamu alaikum. Börük qancha ekan? Boshqa olasan, mendan boshqa 180. 180 so'm ekan. Bizda уже kechki bozor уже qila tovarlar azayib qolibdir. Kechki bozor bo'ldi. Qancha pomidorlar? Aka, pomidorlar 130 dan qo'yadi. Aha, yaxshi. Sho'dan bersin, adam. Gün öte qattiq. Isıp жатат туғандар, мынау жерден келе туғандар, коктейльдердің балары, газ су, бал мұздақ деп бардығын балары.
Sezon başladı bu жерде. Noqatта bizde etin bahası 600 som. Qancha 600 dan bo'ldi abi? So'm bor diye ekan. Ha. So'gini bekar so'rayapti. Söğü bekar. Qanchadan o'zi negizi? 600 dan. 600 so'mdan ha. Mal etibi? Aha. Noqatda bizde etlerinin bahası 600 so'mdan turgandir. Bu kechki bozor bo'lib ko'pchiligi javob qo'ydi. 700 mi? 40. Qancha oldu? 600 mi? 600 ekan ha mal eti. 600 so'mdan. Şey 600 dan mi? 600 so'm. Mal eti ha? Mal eti 600 so'm. Sodağınız versin aka. Cihan kartoşkalar 80 so'mga chain ekan.